اصیل نوجیفی د دستپیکا ولدینا داعش دا او کسبو کو ناوی وی هری زده لروجا جیهان دهاتا بیستن جبرکو دما داعش موصل کنترل کر او لور والی بو نوجیفی پشتی کو جالی دادگه که عراقی و به 3 سالان هاتا جزا کرن برای خدا استنبولی و زده ساله که لوردجی د پروسه پشتی داعش دا جی دیسا او جیک ناوانه کل روجاوی زده دبا حقيقة المادة 140 يعني لا يمكن براستي نابه بتني ام بحثا ماده صدو چلی بکن از دوی باوریه دمه کو پیوستی ما بگوتو بیجن جدی هيا گوتو بیج دنابرا خلکی دوری خلکی نینوا او هریما کردستان ده وره انجام دان دوی گوتو بیجه که جدی درباره پرسگریک اوان دوران بکرن بغدا بتنی نکاره پرسگریکا دورین صدو چلی چاره سر بکه او پرسگریک بخلکی دوری تی چاره سر کرن آواکرنا مسئولی یا جنوبه پشتی عراقی هری زده لانکره لسر ماسایه جبرکو ترک مسئولی وکه ولایت که خویا جدست چویی دبینن گرینگیا کو ترکیه ددور هلبتنی نه آواکرن لسدما سرکه اوه کود مکانیزمای کنترول پشتی آواکرنه دا او جی جیه بگرن لانکره به همانگی بغدای چند سناریو تنن رخاندن اکادمیا ویولاتی جی به کنفرانس و دیداریان Musuldaniye berxwe. İşi sonrası yeniden bir yapılanması. Êdî proseye piştî Daişê dest pê kiriye û Musul jî navenda vê proseyê ye. Ji bo îstikrara Iraqê û tesîskirina hiqûqê, arambûn û avakirina Musulê şertê yekem e. Divê di proseyê nû da bi qasî hikûmeta navendî hêzên xwecihî jî hebin. Hêvîdarim ew konferans ji bo vê proseyê bibe referansek. Beraber değerlendireceğiz. Divê konferansa ku zankoya zayîm li dar dixe de jî hem rabirdû, hem rewşeheyî û hem jî egerî û planên dahatûyê têne nirxandin. Osman Elî ku akademisyenekî ji Kerkûkê ye, dide zanîn ku Tirkiye her misulê weke lengekî xwe yê jêkirî dibîne. Elî di proseyê avakirinê de beriya her tiştî balê dikeşe maddeya sid û çelî. حکوومەتی هەرێم و لەگەڵ حکوومەتی تورکیا و لەگەڵ حکوومەتی بەغدا پێویستە زیاتر دانستان بکەن بۆ ئاساییکردنەوەی ناوشار لەبەر ئەم زۆرۆپانە لەبەر ئەم بارودۆخە پێویستە مادەی 140 کە پێویستی کە بەو شوێنانەی کە نەناو محافظەی مووسڵ کە زۆربەی کوردن مادەی 140 ئەبێ جێبەجێ بکرێ. Di encama konferansê de herî zêde bal ji bo grûpên çekdar û bandora Îranê tê kişandin. Li gorî pisporan ger her welatek li gorî berjevendiya xwe tev bigere, dê kontrol ji nû ve bikeve destê grûpên çekdar û ew jî dê bibe sedema karesetên nû. Her wiha ger yekdengî û berjevendiya gelên misulê li ber çavan neyê girtin, wê destê Îranê li wir bihêz bibe. Rawîn Stêrk, Rûdaw, Stenbol.